I was worried you blow my reputation. Nakupio se virusa i treba da ga resetujem. Za nekoliko godina, posle 6-7 godina, mogu da kažem da na tržištu postoje 2, 3, možda 4 brenda. Postoji Samsung, postoji iPhone, Sony, ne znam, nisam imala, ne znam kakav je, eventualno Huawei. Sve drugo zaboravite. Može da vas traje mjesec, 2 dana i onda ili bacite u kantu ili da vas sve vreme iritira kao što mene iritira. Sad ću da ga formatiram i da vidim, da dam još jednu šansu da će da radi. Ako ne radi, ja sam koristila Nokiju, svoje vremeno kad je Nokia bila na vrhuncu kao što je sada Samsung ili iPhone. Danas imate milion marki, brendova, ništa to ne vredi. I opet Samsung iz S verzije. Sve ovo drugo je opet, pogotovo ako vam je posao vezan za telefon, za internet, onda samo dolazi u obzir S verzija, sve ostalo je da, naravno i Note verzija. Ajde vidim ja da formatiram ovaj telefon, da vidim da li vredi. Ako još malčice vredi, onda znam šta ću da mu uradim, a ako ne vredi, opet znam šta ću da mu uradim. Sad mi je sve prazno, znači nemam nijednu aplikaciju, samo se nadam još da nemam viruse. Kao što vidite, telefon je veoma brz, šalim se. Eto ga, sad sam u prilike instalirala sve aplikacije. Ovo je bio jeftin telefon, ja inače se ne ponašam ovako, ne prema telefonom, prema nijedne moje stvari, bilo da je digitalno ili bilo kako, ali ovo me ganja 2 godine. Tako je kupim sa nekom greškom i nikad nisu htjeli mi vrati nazad novac. Maska se nije mogla naći za njega, pa su nešto preko onog kineskog sajta kako su AliExpress sam naručila i maska se sad napravila nekam. Radi usporeno, kao što sam rekla, koliko para, toliko muzika. Mi kad kupimo telefone, ono što uradimo je to da ga zaštitimo maksimalno. Pošto me tako malo namučio, zapravo kako izgleda. Sad ću ja malo da vam skinem tu foliju. Pa
planiram da ga u buduće, dok god traje da ga koristim ovako bez folije, bez maske. Ne znam ko će biti moj sljedeći telefon, ali sigurno znam da neće biti Liko. Ovo je jedan od najgorih telefona koji biste mogli sebi da priuštite. Inače volim da telefone ovako bez ničega držim u ruci, pogotovo kad su lepi, elegantni. Ja mislim da je 2 godine dosta bio zaštićen, sad je red da ja malo uživam u ovom. Sad ću ja malo njega da ganjam. Zdravo, uspješno je ovo bilo, sad treba da vratim nazad neke podatke, vjerojatno smo svi brojevi obrisali. Vidimo